wabi konyo lobo Acholi nining. Wabi konyo lobo Acholi nining. Wabi konyo lobo Paluo nining. Mana ye peny mapire tek. Momir wan machalo Lutela, wan machalo activist, wan machalo religious leaders, wan machalo cultural leaders, ki wan no uduyu me loba Acholi kachil ki lobo Luo. Wabedu ka penye kere ikin wan. Wabi konyo loba Acholi nining. An kitung bot an neno ni loba Acholi yo mabe me konya Acholi ene ye kong umiro wachago ripe. Watwer konya Acholi ni woki ripe ki mare kinwa. Kama mare ki ripe tie ye jami mabeyo weng beru tie ye. Gin matika nego wan machala Acholi kachil ki kaka luo uduju pini wan pe wa mare pe wa ripe kinwa ino family tika lueny ikom family la wore la tieno pomego tika lueny ikom la wore kitika mone ikom la wore ene tika lueny ikom miene mago amgu ber ki ija chiel pig lok moma no konye bene pege Dugola chani tika luenyi dugola chani. Chani tika luenyi dugola chani. Acholi kawa mirne wa kunyu neke kenwa dok wajugu pego kijemi duju maraju matika time lobo wani umiro kongo funyu mare kiripe ke kenwa ikinwa. La bon ripe ki mare ikinwa umir wa ngeu ni gin mama be ma wan wabino iloba Acholi ubibedu pek. Awere ma wabichako mare kinwa. Ruenti ngai wani dijui dijenkidi wo pini pewa mare ke kenwa. No Acholi chano chara Acholi la wore ko Acholi chano dek la wore noro peti lok ma pek bene ngeo ke penye wai ni in moro iwajo jui ni dek Daniel Soka ni ini dek Daniel Soka pingo Daniel Soka balingo ubi wachi ni anbe ba pepe ba lagimo eta dek nyiri adega unya dek ngati adeg la choni adega ini tiki chiene kum a chiena moti maraj ikumi matika lwen kedi ini chien. Ini ni kiluoni evil spirit. That is the spirit of hatred. That's the spirit of rebellion. Yes. Pingo ini dek umeru. Pingo ini dek kagani. Pingo ini dek lepi la wuri. La bongo tia lokepe. I dano kay de konkulu no timigin mo makwar nen matien lokke winye mabe endo be ta kwero wurni kuma dega mere jo kuma kwero kingo white ki jok me kuma ni iteni ne wan I don't get ma loy noti ye wa mirror Acholi o ripe Acholi mare kingi Acholi guchak loy ke me protecting gang ngom ki jemi duju magiti kede pila bo mare ki ripe ka moma wobi cher ye peke gin moma wobi no peke dok jemi duju mo wobi mirne pe wobi no a miro a boku story ki lo ka mo pon ma wori ye lo ma pon ido bo mukene ka in iti kaga mapat ki dano me lobo erni pe bi chona kaberu enuni ka iri pe kaki pe bi chona unyo kiri chona anyaka mo bi ye peke unyo ka anyaka mo ye in nyo daga mo ye in no ye in tiga mero kwali unyo ye peke maiti kere ubi kwele kwale keken doko cheo bichero nyo be kelu tugi unyo mieta kelu tugi wan bachara churi wo bichako practicing gin enuni awene le total me winyene ni Acholi tika cherka mier la rock tika cherka mier la loga ni ke penye we cherka mier la loga pingo ki luogi mon ki luoga nyera Acholi mabejo matieni unyo luoga nyera luo mabejo matieni I cherka mier la loga nyo la rock pingo
wajeni acher pipi amir pia ko wi tien lok mo be miu ma be kuya ping ma konya da mo bibedo ma be bot yin machalo la cho Acholi nyo yin la cho me luo mo bibedo ma be bot yin chalo yin luo peke dok yin da bere umir ngeni la cho mo ma be pi yin lo la cho Acholi nyo la cho luo peke moni no mier me nyuari nyo be lani eto pe mir ki chwinye duju nyo mek gene kong wo chegu ka wo mier wo bedu tek wo wegu nyomu luroko wo chegu nyome ken wan machalo luo ke ken wa wo chegu nyome ken Acholi nyo ken wan luo ke ken o wekar wo ko ke nyom man eno wego wan machalo Acholi nyo wan luo mong wo pe wa twero kano ne pien mong wa no karu chero wen boduro Wanyo manyer parurok, anyero lurok, bino ki kwado mongwa weng megangwa, gichwale lobugi. Gichwale ko bot chokangi, gichwale ko bot mbigi gitiu ki gorwa maguni angkain, medlueng ikomwa. Rachi dong lo wa choko wa muko wa kero ki, ni pini ngwamti ya Acholi. Kubichao kwado wa, kubichao gir. Ka wan pe wa giro jemi, ego ma aratika wajune bot wuni. Ma arekin wa, ripe kinwa kidong mechago inta marital gina system ma umier wa nyum mekinwa pe wachir ka nyum la rok pe wachir ka nyum ka mukene wanyum ne kinwa machalo wana Acholi ken pe ke chet ka nyum wago we mong mabegwa uga mong paduo uga mong pel pado Acholi Rwandis pe ke nyum me or mongwago ginyome cousins and brothers ginyome do gang ginyome do family idinka ikaka pa dinka pe nyomo outside dinka donc in nyaka mo ken meti dinka tere jere nyome ilobo ikaka mapate unyedo mapate pe do mer dugan pe ti dugan pe bi dugan matwal itor culture hodong. This is what Ginma one machalo Acholi nyo luo wachako practicing. Ginma uno one machalo luo be watemo eno wachon. Ki wachi ni pechet ka nyomla rok. Pe kat wako. Ini ti ikaka pa luo. Amiro ami wuda bolle kom Samson. Samson ki mier ki goe ne paga ki mier ki nego ne. Pe o mier ki bedo ki la tien matwal. Kiribe di uno tiki kero. Ki rieko mabejo. Ki mich mano bao mine. Peo mier ki nywa latine mo. Ukwani Bible. We are born in a child book para ter lok. Kape book para ter lok tis Corinthians. 1 Corinthians, 2 Corinthians. Lunyore ne miene ki wone temo jogara kweni Samson pingo ini mire chet ka nyomwa Philippines ki luari anyere ka pa wan ka enini ikara pa wan Israel ka ini duong anyer duong ata pinga mire chet ka nyomwa lobo pa Philippines ujok kweo cher ke cher ot pamaro Samson peuje luari kero ki mij maro bateone Uner dagoni ubiru wisaim ubiru Samson mot itego ni no ke kwene ne do para ngeu ni tego pa Samson ti yewi kar ma ngari yewi ko wen Samson do teme ko but ker do be manene ye la bol ma aratika mione bot wuni o wek nyomo kaka mukene mapat ke wan luo unyo mapat ke wan Acholi ka wa mirni teko wa machon ni udukchen pien wan machala Acholi kare chani kar mayami uno pe wanyome wako wanyome kin wan ke ken machalo wan Acholi unyo wan luo dogi ki wajni pol kare pe cherry team pol lutiro mago cherry team moko weng i Acholi ino pole ki dugu ki kofin nyo ki dugu pe ki rigi toko lagi team right
Kai cher team cher for the right purpose. Ni cher ka tiu chilling me gwa ogang me konyo pa jo. Kiri chamu betchala kurma wedo we pe will gangu we pe will chere wu. Kacharo one mo akila moni we will pe be will. Pegodi ma megwa matie. We will be willy God nyo chera bio cher la chi. Icheru gili la God la mo. Kigodi kuduyu me ichere kirinero godi wipo itamu meka gawuni itamu megang muja. Chamu kene gilo mo wako kan kakpo dugute. Iwo biro mo where and we magangi. Where choko twin. Where girti paro daru nye paro gang tutwal kong dok oli ling. Ichuek. So mega yetin lok ma anat macharo Daniel Sokati wajane botku lutiana Acholi uchak practicing gin ma anati wachiwu. Ino mera moni maiti kwere nyo iti kwere ni in bere nong riego moni ni medi kompa Daniel Sokani wekwanenu yo mabe metero pajo medon Acholi unyo med protecting kaka pa wan machalo luo rogo nego watio wao me rogo tiago wao urudi utiago wako watamu pegang watamu pekaka Rwen ma megwa wan machalo tiana Acholi ka chil kilutiano luo ene mechung matek dok me mete ki lweny ma kweri wayam chao lwenyo lweny ma yam kweri wa lwenyo wano mier wa medu doge jui bolkara wajani kweri wado gu lwenyo guchier ki meki. This is now our task. This is our generation. We must work hard and fight for our generation. Wek lutiano wa ki kaka wa peu duk me anyera. Wamano nekin wa, waribu nekin wa, pe wachwelu kodi wachien wanyoma nyera wa. Liep tutwal, ni Acholi, ikari chao nyutini winyi ni mobile furu chor kompedi en, cha bungwen, etro cha pa, nyo pa kinuchu, nonu tia nyera chwili do po kama mobile ti yeo. Muwa na pera ma mier ko nyu tieno ubichero chwara ni cher ka char bot mon nyu chaka yinu gin mai ken metwer charne ku ti ka yinu yo me cher ka chata ke ken kene ini miu mon nyu chaka tiket gi char intelligence ke chaka tiket gi men yang de gor ma megwa men yang ngo ma gi miero yar ya ma megwa ru gi chaka yang kumeno o wek miero ro Mani na ye kira te kwar ke jio o miru ruodi ku katike polisi ni miru la rok u betege eni ye gen mu mer ke lwenye ye kira wonu dok wel nyom pingi ya Acholi te ka put mare pe kinwa ripepe ke kinwa fulu tien wa chero ka nyom mwago ki we ka endo tien nyera mamekwa enini no one food watika medo chan kom chan Inoni la tierra Acholi nyo gube Acholi mo la Acholi mo ni mir on do tieno ka par rio nyo do tieno pier rio inge do ka do tieno ja cerca nyo me wa ko nyo ka mo kene mi ge ndo ko mi ara nga ge nyom ki Demi mo kene mati nene wa jiu cultural institution ma megwa ubed batek wa yer lu tela makwiri Obedu ki parliament ma megwa machala Acholi parliament ne pe obedi i Facebook pe obedi i WhatsApp group ento obed parliament tere institution kama guri wabedi ye wan machala Acholi wan machala Acholi wani parliament wacha lok madia Acholi kenyamu ki kenyu ka MPs moni chan matin be a kilo Acholi cher kujani ubi cher ka tiu miri pa Acholi eto pe cher ka tiu miri pa meri pe ubi cher ka tiu miri pa la ro La tien ma wana ore parliament biberi chelu la tien go ma wana ore lum kadwa
Bebertia la dua pa Acholi, umeru dua dukigin mabe por Acholi, umeru chet kwija ka mogo miri pa Acholi, ka timo miri pa Acholi, and to pay me cherka chara Acholi, you will me 50 million, you will me 100 million, you will me 10 million. Chidong ke diu ke interest pa meri ko liet tutwan. Cham ka tamani umeru bol luenya. Cham ke tamani umeru luenya pien one more tika neno peko pa Acholi ni. Wano liet tutwan. La phone wa mo yam kau cha udonyi phone, but udonyi phone ma tek, but be in the mood of teaching. There mo ke tamani we ti baleo. We pick a bale, take a donyo into that, take a feeling in my and take a phone nini. Rocky Daniel Soka can now take a phone you did loco mate Acholi, pin neo kamachulu ake ye, don't nero kamachuli teacher ye. Liete por ko. Anyway, chow ke tamani when you go die kong. Kau no inero gang wa yam no kera mo taka o chan ne kere we. Taka meki yoke gang wa. Maro museve no doanye kong. Anyway, one mo kera wa nero ko wa gaka ko o jui. Kira kitemini ki will waki gamente wanoni chiene mo matoero will one peke one wangengo machuli miro wangengo machuli tika lwen pire ene gin mo mir one watimu chilling $2 million pa koru kirubet billion koru kirubet million mia bero we will never help you umir kong what you interest pa chule ye when you ni gang wati matek we wakiken kid budi wa weng tima be jui ya ber ko wajne bud mun machandu tira chuli ni in kiribet ki chente nining unyo keragamente umi jemi weng ento ka wayu ukeyu neru wedi nini o duju magang chani fut ki peke ki kwa mabe no gin ma in kimini unyo me wilo in ni no konye peke no in furitika palo chawa no in peke timu gin mo see Peo chat ka wachaku addressing peo pa Acholi kukong na machil ni education system pa Acholi has been revised. Ti kumberi matek cultural institution has been revised. Agricultural system ti be dano weng pegi gitiki kwe dian kingang. Tractor ti makonyo dano tractor ti pa every parish. Jami tie ker pa down tie tie lutien mo pemberu ke kich liet tutwan dika cher gang kin gang kuje no itika nero malnourished lutien mati malnourished lutien matika tuo kwa sako that kind of tuo no peke lo Acholi lo mecham lo Acholi is a land of milk and honey. Now the rock don't take a terror. Dano nero kwa Acholi mukene peketi nero. Pien no cha mukene adam wigi petiket mamek wani. Peke reflecting. Tu mukene tika ngiyo o kichane ya Acholi. Pe ngi kichan luenya yeme a o kichan enuni. Chan pe ngi na kede. Kaita wani ngiyo kichan pe ngi na kede you will die young. Pien ibi tuobo bi magi manote treatable eto no in pichan ibi toko pino ibi kichen matwero will yat but we are treating that sickness. Our children and our people now have resorted into alcoholism. You find most of the youths are alcoholic. Teenagers are alcoholic. And some people are proud of it. Some people, ka Daniel Soka tika lok matek, kipepero matika guda Acholi, ni Daniel Soka wiyo balero. Tika balero, unyo dila poya, ada, iningeo pero pa Acholi ada, kauno iningeo pero pa Acholi, unyo pero pa iyan mighty lok, iti yer Daniel Soka, ni la poya unyo wiyeti bale ni, uno mirita matutkom, chak nene wakiyin kikeni, ati lo piin ento impenero pegoni juia wajuni la to wang petelo la to wang la teo wang petelo la to wang kakutemo chicken wengu pi porcho. So
ati miki ja pot kar ka jumu ken ko waj kumena weni eni ni la to wang peti ne en mukene no regime uchulugi nyo engamente pa Museveni gi kienare mi no uchulugi ni lokuman te gwo bitwer frustrating Daniel Soka unyo te gwo bikejo ana twer ke di kom gin ma ini lo ina ye bi beru ma buj bi in keni ibi beru ma buj bi in keni bi gin ma raj ma lo koma pien achuru wajini tere ini tim gin ma raj kom tano ibi beru ma buj keni ibi beru ma buj ba chwin angeno muken giti lul pinga lo gin ma raj komar kom Daniel Soka muken ti lo gin raj kuno ngat mai piero gangi e konyo bene ki jami yuyo mapola dada igwa we gangi ento ene tit kumbe nodo tika loke tika yiri unyo tika loke kumi maraj nen ko kama chuli teacher ki adek lok me chan pege luoi kungi ba chuli jami moki ken mada tika na chuli mo ken matika timone maraj kona nyaga unyo la cho pege waj ni chan ini miu chwila chiweni la tia chwele mweni guta ngulu unyokwa ni town kid gumkokwe tiki chen no chen de jwi me nyamo mera unyokwa me wilu bigi ji ki marta ki ko ento wajini chan timate ini dong iti medo chana mede kumenu uno me rechet kama ofu dong iwek jemu kene weng iwe kwa miuni weng ne an umir ago achet gang kafu anong dago mo unyo akwanyen ago la wara mo gekany wachet ko kere bo makweri kitkingo adoko gang mo megwa ine ya ye umir no mi efforts anyway dano dwi kit dwi an macharo Daniel Soka wayabe kuona tengaru yera no bido meta kera meda no med riego na meda no med no romantica way ni umira med kero unyo med match I just ignore but I will do it more yet kichaj padano umiro medi kero ni meda meti performing unyo meti mugen mabe wa Yesu kiluone la poya wa Yesu kiluone la choni wiyo ban leo la choni la poya nga gimu ko berka wa lo kenin Pharisees abiaka ni hunu ngeo lu gine lu yuda nyo achuri giluoni lu pare chayo ileba churi giluoni lu pare chayo ene le mor giluoni Pharisees the Pharisees gingeo lo kata ko gingeo peko wing ento gitawni kawo loko kuman be frustrating miri kawa timo kuman be frustrating miri kinero chente ento miri kipe me loko lokada gingeo lokada ento pegi ye loko lokada this kind of nonsense unyo twin mem bolo ini omero gikoko aloko man pelo ba na kilobona Ruani His Excellency Daniel Soka, the voice of the voiceless. Okuara tiga dugu kimapol metiero kaka.